بریارا سروکی امریکا جو بایدن یا واکسین کرنا نچار راستی رد کرنا کوماریان دبه. پوتین و اسد لموسکوی بحثا کنترل کرنا هریمن بین دستین سرهلدیران دکن. هزین اولکاریا ترکیه دبیجن وان د 6 روزن بوریدا 209 پنابر گرتنه. جدنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاوورزین من صالح دمیجر جبو بینیر هجا میرو برنامه کرد کنک شناسه شمه 14 ماه الین جوارا پیشکش دکن. لامنشوا ایده متان خوش. فرمانی کووید 19 سروک جو بایدن با شونی کار لسرانسری ولاتای گرتوکاندا روبروی بر هالستی و دژایتی هندیک لیاسادن ایرانی کمریکان دبیتوا که دلین اوان سکالا لدیجی بڕێوەبەرێتەکەی تۆمار دەکەن. ڕەخنەگران دەڵێن فەرمانی ڤاکسینی کۆڤید-19 بەڕێوەبەرێتی بایدن ڕۆڵی حکوومەتی فێدراڵ تێدەپەڕێت و دەبێتە هۆی بربەرەکانی زۆرتر لە نێوان ئەوانەی دەرزیان لێ نەدراوە. ڕێنمایەکە لە هەندی خەمەنکارەکان داوا دەکات کە کرێکاران یان دەبێ دەرزی لە خۆیان دابێت و یاخۆ دەبێ هەفتانە خۆیان تاقی بکەنەوە. ئەو خاوەنکار یا ئەو بازرگانانەی پێشیلی لە یاساکە دەکەن شیانی هەیە ڕوبەڕووی تا $14,000 سزا بێت بۆ هەر سەرپێچیەک. کێشەکە ئەوەیە کە من هەوڵ دەدەم بەسەر بەربەرەکانی دژایەتیکردنەکەدا زاڵ بن، بەڵام کردارەکانی سەرۆک لە فەرمانێکدا دژایەتەکە سەختترەکە. بە پێ زانکۆی جۆن هاپکینز ئەمریکا نزیکەی 41 ملیۆن کەیسی پێشڕاست کردووە و نزیکەی 660,000 مردوو. بە پێ ئەمارەکانی ناوەندی کۆنتڕۆڵ و نەهێشتنی نەخۆشیەکان نزیکەی 74% ئەمریکایەکان کە تەمەنیان لە سەرەوەی 12 ساڵدایە یان گەورەتر یەک دەرزی کۆڤید-19 لێ دراوە و هەنگاوی دەرزی کوتانەکان لەم هەفتانەی دوایەدا خێراتر بووەتەوە. بەڵام کارەوەدەستانی تەندروستی نێگەرانن لەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا کە دەبێتە هۆی نەخۆشی کۆڤید-19 بەردەوام دەبێت لە بەڵاوبوونەوە تا ئەو کاتەی ئەمریکایەکی زۆرتر دەرزی لە خۆیان دەدەن. تا ئێستا 19 پارێزگاری کۆماریەکان ڕایانگەیاندووە کە ڕێکاری یاسایی دژ بە بەڕێوەبەرێتەکە دەگرنەبەر و باس لەوە دەکەن کە فەرمانی ڤاکسینەکە نەدەستووریە. بەڕێوەبەرێتی بایدن دەڵێت چش دەخاتە سەر ئەو شوێنەی کە حکوومەتی فێدراڵ دەسەڵاتی هەیە وەکو چەندین دامودەستگای تەندروستی کە کاریگەری لەسەر 17 ملیۆن کرێکار دەبێت و ئەو کاروبارانەی کە فەرتر لە 100 کرێکاریان هەیە ئەمەش کاریگەری لەسەر نزیکەی 80 ملیۆن ئەمریکی تر دەبێت. ئێمە باوەڕمان وایە ئەمە کارێکی گونجاوە و بێگومان لە ڕوانگەی تەندروستی گشتیەوە لە هەموو گرنگتر یارمەتی پاراستنی کرێکاران دەدات و لە کۆتاییدا یارمەتی ئابووریمان دەدات. بەجیان سەرۆک بایدن بەم دوایانەدا فەرمانێکی سەرۆکایەتی واژوو کرد کە پێویستی دەکات ئەو کەسانەی لە حکوومەتی فێدراڵدا وەکو کارمەندیان بەڵێندەر کار دەکەن دەرزی کۆڤید-19 لە خۆیان بدەن. بە پێ ڕاپرسیەکی ئەم دوایەی CNN فەرمانی ڤاکسینەکە بۆ شوێنی کار یان کاروبارەکان لە کاتێکدا دێت 62% ئەمریکایەکان دەڵێن دۆخی ئابووری باش نییە. بایدن قۆمار دەکات کە فەرمانەکە دەبێتە هۆی ئەوەی خەڵکێکی زۆرتر دەرزی لە خۆیان بدەن لە کاتێکدا ئاوارەی دژ بە ڤاکسینەکەدان دەڵێن ئابووری باشتر دەبێت. سەرۆکی ئەمریکا جو بایدن ڕێبازە دەموکراتان دەربارەی ڕوبەڕووبوونا پاندەمیەدا دەدە پێش دەماوی بانگ لە دەنگدێرین ویلایەتە کالیفۆرنیا کرد کە پشتگیریە حاکمی ویلایەتە گێڤین نۆسم بکەن. دیاربوونا بایدن نیشان دەدە چ قەس گرینگە ji بۆ دەموکراتان کو حاکمی ویلایەتە هەری بقەربالغ ویلایەتە هەری بقەربالغ یا ئەمریکای لە جهێ خوا بمینە. ئەنجامên دەنگدانا کو ئیرۆ سێشەمێ بێداوی دەبە دیار بکە بەرسەفدانە دەنگداران ji بۆ بانگە دەموکراتان لە سیاسەتên tundên girêdayî pandemiyê ku دەموکرات lê xwedî derketine bi taybetî di hilbijartinên sala bê de. و بە پێی میدیەکانی دەوڵەتی لە دمەشق ڤلادیمیر پوتین و بەشار ئەسەد لە ڕۆژی دوشەمە و توێژێ
و توێژیان ئەنجامدا بۆ دانوستاندن لەسەر چۆنیەتی بەردەوامبوونی سوپاکانیان بۆ کۆنتڕۆلکردنی ناوچەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی سەرهەڵداوەکانی سووریا. کۆبەنەوەکەی مۆسکۆ یەکەم بوو لەوەتەی ئەو دوو سەرکردەیەک لە مانگی ژانڤیەی ساڵی ڕابردوو لە دمەشق پایتەختی سووریا کۆبوونەوە. رووسیا 6 ساڵ پێش چوەناو ململانی 10 ساڵەی سووریا و هاوسەنگی هێز بە قازانجی ئەسەدی گۆڕی کە هێزەکان ئێستاکە بەشێکی زۆری وڵاتەکەدا کۆنتڕۆڵ دەکەن. وەگەرە دەربدەرێن عفرینێ بۆ جوهوارên xwe bûye mijareke nakok di navbera aliyên Kurdên Sûriyê de. Demekêda ku hinek vegera wan wekû pêwîstiyeke dibînin ji bo parastina mal û milkên wan û rêgirtina li guhertineke demografîk hin dibêjin vegera wan niha dê wan rastî metirsiya girtin û işkencekirinê bike ji aliyê grûpên opozisyona Sûriyê ku Tirkiye piştgiriya wan dike. Ji bo şîrovekirina vê mijarên niha پارێزەر حسێن ناسۆ ji Almanya biriya Skype بمەڕەیە دەم باش شما مستەحسن tu wekû parêzerekî ji Efrînê çawa nêzîkî vê mijarê dibî rewşa derbederên Efrînê çawa ye û divê çi ji wan re bêkirin? Dem baş kek Saleh bêgûman kek Saleh demê mirov ji mala xwe derkeve koçber bibe û bibe penaber rewşa wî yê xerabên nemaze di kampa da be çi kamp li Şehba dibe çi li Tirkiye dibe çi li Herêma Kurdistanê dibe rewşa kampa زحمت جالی پدوی جیانی داد نمازه کامپین شهبا لدوری رخصتن خدمت وزاری بسر نتاون یک بوی و برکت خدمتی پیشکش ناکن هنکی روشوان دور دا زحمت راستی بله باشه ما یعنی چند روزین برید بحثا وگرا هنک مالبات که یعنی مالباتن کو ام ببیشن لدر دور حلب نه لحالی شهبانه درباسی عفرین دبن و دیگرن مال و ملک خو يعني هون ويكي چاوا دشوبينن وگراوان چاوا بريا قاچاغا بريين فرمينا چاوا او وديگرن كك صالح رجاء عفرين هاتي داگر كرن واج حجتي ازارا 2018 طائرو وگر رناوستي يك دبره وديگره مالبتك دبره وديگرده لبرانبر ويجي بالسدان بدهانجي مالبت عفرين درد كيفن ودرافنج بربن بكرن دجي مروفاهيه تكرن بر طوان شرج بر كريارن او هيزن تيروريست لفيدا ميدا وك السر هندنه وك بروباغاندا مازنتي كرن نافدك السر هلدان ونافدك تشتمانا لي ابو دور راستي براستي كسي ودگرن چند مالبت لبنان وگرن مالبت حلب ودگرن مالبت کردستان عراق وگرن هنك مالبت شهباء ودگرن لي تفاي وانس يعني بينج مالبت درباس ناكي اواجي نتشتكه وچا كيشيا بنابرتيه وكوچبريه عفرينيا چارسر ناكيش برغو كوچبرن عفرينه بيتيره هجمره وان بيتيره 200 كسه هيرو لجوان تاني ست سن زيد دوري شهباء او كامبين شهباء الودرينا افكي شباب ريا شارع سرنابي او فدغاريجي حتاني فدغاري بريارك اللي هند دستيني براستي خاطده برمرني فدغاري بقاچاقي فدغاري بريا قاچاقي جيا پرم پرد ده حتاني فدغاري و دچه پشت دگينه عفرين جيل ورجي تيگرتن بنچاف کرن و پرن فرجي الودريجي جيت استاندن بحجتا فيرات بنت تسويت وضع افاجي نتشارة سرية براستي دمي مراك خلقي خد دعوتك وقري اكيد ام حمود خازن خلقي ما وقرا نتني عفرين تاني سريك ونيجي جريس بيجي لحرق جهكي كورتي دا بانابرم دخازن وقرا سر مال ملكي خال لي في شرط مرجن وقري دبيها بنا وكري خستنك ما في مروفة باشه شرط مرجن وقري ما مستا او كسن كو ودقرن او مالباتن كنت بحثا وان كلي چل پنجه مالباتن كنت دبيجي يعني او انا دما ودگرن يعني و چن و چه دگهن و راسي اشکنجه دبن نابن راسي الظلم وتعداري دبن نابن ودگرن مالين خوار دگرن بلقى لبا منك براية دلار زنه جوانا بلقى اوا لبا منه اجوان وقرنا پرانیا وان راستی اشکنجه تین راستی گرتنه تین پراین پر هر مالباتی که $3000 جوان تستاندن زنه هر کرد که عفرینی بوان رها پرانا تنه اگه کنه به هر وضعی خواهد چاره سر بکه سر راست بکه جبر وجی از دبیجم دمات که بانگ لخلکه بکه و وگره دویگت هنک شرط و مرد جوان پیدا بکه هنکی تو ریا که جوان را پیدا بکه ریا دیار به او ریک وکری به جوان را هرن کمیتا چه بکه پیشوازی و خلکی بکه
کمیتا چبک او مالن وان کسین تدا مستوطن تدا وان چه درخین رادستی خودی وان بک هیرو او کسی و دیگره مالا خانه کنی تسلیم به دمینل دروا دمید چی گلی کی جدکه او راست اشکنجه و گرتنه ده نه هو تنه و دیگره ای و دیگره بسدان لبا من هنه کسین بر العفرین در نکتنه دگنده خواهد دجین لید ند مال خواهدن مال خواهد عرب تدانه يعني الجرأة خافتنا استتدهم وكتب نلقى الفقرة خلكي بي تشكي واحد خازي بيجي نا كك صالح نوي تونيزانه از وك مروف از حق نادم خواه بكسكرة بالذكر يان فنجر اف ما فيكي رواية ما فيكي كسياتية او مروف جه حقيقي بريارا خابستنه چه بريارستان ام رزگرتنه بريارا وی دگرن لی گرک اف ما في پیروز ما في وگر نکوه بازارا سیاسی مخابن ایرو بازار ما مستت بحث بروپاگاندا في درباره دکر يعني تگوت هناك بروپاگاندا يدكن او آلينا لنوع عفريننا جريداي بجروبين كوي هريمه دسلات دارن يعني كي بروپاگاندا في درباره دكجبو وگر خلكي أفا سيستمك متكامل براستي استرابيجم برادرين مي أنا كسي ودقال ائتلافي ودقال تركيا همو بهافرا في بروباغندا وقت دكن عفرين بخير وسر هلدان وفكاري أو تشتغل أواجه دوري حقيقته برامبري وجهات الدجي خسارية الديمقراط إفسار خسارية الديمقراط أوج بفانجرن دمت بياكيرا بفكر وبيدفين جيان جورا بيدانكي وغارانتيا كجورا بيدانكي أفا توانا در حقيقي ودا لبرامبري ويجي دمت بياكيرا بفانجر دفيت بيدفين جيان جورا بيدا بك الجيه هوليك كرامتاوي بلا محفوظ به وتريا بيجن شركة عالية او بخوا مجارك قالكي بتفلهها براسي ام ناخذن قالكي بآليكي ده هرنج برم تخوازن بهتر نرين فردا بهتر زلال ببن يعني جبر او ارجومنت او آلي كنت خوازن خلق فجرنجي او كنت بيجن اگر خلق فنجر نافوالي ملكي خوه جوهرتنا ديموغرافيك لهريمه چه به هوند في درباره ده چه بيجن ياكي صالح جوهرتنا ديموغرافي تشبي وتوابيا جوهرتنا ديموغرافي نهال عفرين الرجاء ويجتي سدي حفتو بنج زانه سدي حفتو بنج هيرو عرب وتركماننا بري عفرين بيتري سدي نودو شش كرد بن هيرو رجاء كردان ناقل سدي 25 زانه هوا تشبي وتوابيا تركيا ترجاري ريناتي كرد وگرن اف تنه بروپاگاندا زانه اف پشتی راپور ناف دولتی رخصن ناف دولتی در کتن و ترکیه توان او گل اکرم به توان الشر او دخازر روی خاصی وقت چند مالبات دورا یک مالبات دو مالبات سه مالبات لپیش عالم پیش جهان بیجه عفرین امن و اولهی تدهیا و کرد و دگرن لی دمی بخواستا کرد و کرنا رجوان را و بکرازانه ریا بینه ریا معرسکه رجوان را و کر ابوتا کرم کنوار هر حال دیاره یعنی تشکی ندرست چه بو حتی که افانا کسانش مالو ملکی خوشی در کتن یعنی هر دو خالجی دیارو رونینه نرينا تزلال بو ما مستحسن ناس بس هم كرم كرتي اگر تبيجي عليه دمي مروف جمال خاطر دكبه درافي افا جريدايا بغريزه البقاء بانسان را لهمو جهان مدي الهجره المليونيه الكرستانا باشور مدي دمي مروف در كما ترسيل سر جيرات تهبت جمال قدر دكبه افتشكي رواي واز بيجم فقرا انسان مال ملكي خاط تشتكي بيروزه دفي كرد همو لسيرفي كاربكن خالة الزلال بو حسين نعسو باريزر تجي ألمانيا مرة بيقلك سباش بوداماته بس فوتش سروکی پارتی گلی آینده احمد اوغلو کوتاهی به سردانکی بود دیاربکر و ناوچکانی دوروبری هینا او سردانی رخراوکانی کۆمەڵگای سیویل و فرۆژگاکانی کرد و گوێی لە خەڵک گرت و لە بەرامبەر زندانی ئیتای لە 12 سپتامبر کە ساڵگادی کۆدەتای سەربازی ساڵی 1970 و تاریکی پێشکەش کرد. سەرۆکی پارتیە داهاتویە ئاحمەد داوودئۆغڵو داویە هەفتەیە لە دیاربەکر و ناوچەیە نوێ بوو. ڕۆژە یەکشەمێ لە ئامێدێ پرێسکۆنفرانسێک دارخست و لەوێ دەرێعانی زمان لەسەر مەدیای زەخت و سانسۆر هەیە و مەدیا جینادە خەباتێوان. ئاحمەد داوودئۆغڵو ئانی زمان لە باژارێ کوردان وەلاتی گەلێک گازندان ji hikûmetê dikin taybet li ser azadiya ramanê zextên ser Kurdî, perwerdehiya Kurdî û gazindên ji qayûman herî zêde jê re hatine îfadekirin. Ahmed Davutoğlu taybet li salvegera derbeya leşkeriya 12 îlonê de hatiye Diyarbekir ku got çerçeveya siyasî ya derbeya 12 îlonê di vê desthilatiyê de meşrû bûye.
ویل پیش گرتوگه دیاربکر تیپا ایجی داف ینیک تا کو گو ev girtîgeh bûye sembola derbeya leşkerî bi îşkenceyên giran li girtiyan tê naskirin. Wî anî ziman hemî hewldanên derbeya leşkerî pişta xwe ji derbeya 12 îlonê sendiye û ji bo şermezarkirina derbeyê li vê derayê. Bir takım red politikalarıyla Bên polîtikayên redkirinê hêmayên bingehîn ên vî welatî ji welat dûr bêxin. Kî li hember cilûberg û nêrînên cudayên gel li ser wan zextan bikin, em ê bi serbilindî li hember wan rabin. Li vî bajêra ezîz lê pêş vî girtîgeha ku bûye mekanê bîranînên gelek xirab, li Diyarbekir dixwazim bang li hemî welat bikim. Li hember hemî otorîterî bûnê, li hember tundiyê divê em têkoşînê bikin. Li çi bawerî, mezheb, netebe dibin bila bibin. Divê em weke welatiyên wek hev yên Tirkiyê mil bidin milê hevdû. Da ku welat ji van rojê teng xilas bikin. Me ji dîrokê hîn kir ku mirov ji bo parastina rûmeta xwe wîrek nebe. Hin kes dê werin û rûmeta wan bikin navdest û lingan. Davutoğlu piştî daxuyaniyê li kolanan bi gel re axivî. Gelek kes ji bihaya jiyanê gazindan kirin. Ev zilam dibêje di malek de ger du kes neşofrin debara wan çê nabe jiyan pir buha biye. Jinek jî fatureyên elektrîkê dirêjî wî kir û got perê wan tuneye ku êdî fatureyên xwe jî bidin. Hin kes jî pêra fotografan kişandin. Davutoğlu bi qehwê bi zilamên kal re jî pişkêleyîst. Ahmet Davutoğlu di gotarên Diyarbekirê de anî ziman ji ber gendeliyê, ji ber dizî û torpîla kes û karan ên nêzî desthilatiyê, ji ber xwedibûna ji gel wî rêya xwe ji AKP veqetandiye û ji bo siyaseteka birûmet mafê mirovan biparêze partiya xwe ava kiriye, ew ji nav gel ber bi dahatiyê ve dimeşin û ji bo desthilatiyê namzedin. Ahmet Davutoğlu di serdana Diyarbekirê de bi nûnerên rêxistinên sivîl re bi baroya Amedê û dezgehên pêşesaziyê re jî civînên taybet li darxist. Xedîcan Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir. Hêzên ewlekariya Tirkiye di dişemê ragihandibûn ku wan di 6 rojan de 299 penaber li bajarê Wanê girtin. Pemnerê me li Wanê agahiyên bêhtir hene. Li gel pêlên penaberan hejmara qaçaxçiyan jî li bajarê Wanê zêdebûye û wek rêxistinên mezin tevdigerin. Hin qaçaxçî penaberan bo berdelên derayî an Covidyê direvînin. Bûyera herî dawî li taxa Seyid Fehîm Arvasiyayê Pêkoliyê pêk hat. Dema qaçaxçiyan xwast penaberê bi navê Basîr Nîzamî birevînin, rûnişvanan ev ji destê wan rizgar kir. Bunlar zorla arabaya sokmaya çalıştı. Yani benden Qaçaxçiyan xwestin bi darê zorê min li wesayetê swar bikin. Ji bo ku ez xwe ji destê wan rizgar bikim, min qer kir û alîkarî xwast. Piştre wan li min xistin û ez li erdê kaş kirim. Rûnişvanê taxê ez ji destê wan xelas kirim. Basîr Nîzamî 21 salî û di 2015 da ji Afganistanê hatiye Tirkiye û li bajarê Nevşehirê zanîngehê dixwîne. Ev ji bo rizgarkirina kurxaletê xwe Cavîd ku niha di destê qaçaxçiyan da ye, hatiye Wanê. Kurxalê min Cavîd beryamehekê ji bajarê Tahariya Efganistanê derketiye û ev 2 roje li Wanê ye. Heya vê derê 400 dolar daya qaçaxçiyan. Lê dîsa jî wan bernedan. Qaçaxçiyan telefona min kir û got ku piştî te 400 dolarê din jî dan, tu dikarî kurxalê xwe wergirî. Lê dema ez ji bo hevdîtinê hatim, qaçaxçiyan xwest min jî desteser bikin. Nîzamî got ku hejmarek zêde penaber ji aliyê qaçaxçiyan ve tên revandin, da ku ji malbatên wan pere bistînin. Piraniya penaberan bo faydê tên revandin. Qaçaxçî wan direvînin û ji da ku bavên wan 5,000-10,000 dolaran dixwazin. Ew dibêjin malbatên wan eger hûn pareyê neşînin, em ê nînokên wan bikêşin, guhê wan birin û işkencegiran li wan bikin. Bi vê yekê malbat jî mecbûr dibînin ku wî pereyê bişînin. Nîzamî piştî hevpeyvîna li gel me ji bo rizgarkirina kurxaletê xwe serî li rêveberiya Hêzên Ewlekariya Wanê da. Serokê Komisyona Penaberan yê Baroya Wanê jîndar û çarbal kişan ser zêdebûna revandina penaberan û got ku penaber ji ber tirsa dersînorkirinê derheqê qaçaxçiyan da gilî nakin. Di raya giştî de car caran tê dîtin ku
تورên qaçaxçiyan zirarê didin penaberan. Belê ew rewş ji aliyê rayedarên dadgerî baş nayê dîtin. Bingeha vê sedemê jî ew e ku penaber ji ber metirsiya torên qaçaxçiyên bihêz qaçaxçiyan gilî nakin. Sedemek din jî ew e ku penaber ji ber metirsiya dersînorkirinê ditirsin serî li rêyên fermî bidin. Ew jî di esasa xwe de dide nîşandan ku penaber ji sîstema hukûkê agahdar nînin û nizanin çawa xwe bigihînin wan mafên xwe. Hêjeyê gotinê ku bajarê Wanê dihan sale ji bo derbasbûna penaberan û koçberên ku ji welatên Asyayê bûye cihek girîng da ku xwe bigihînin rojavayê Tirkiye û Ewropayê. Piştî ku Talîbanê Afganistan xist bin kontrola xwe pêlên penaberan jî zêde bû. Li gor danên Wezareta Navxweyiya Tirkiye ji serê salê heta nehe wan nêzî 100,000 penaber desteser kirine û piraniya wan ji Afganan pêk tê. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. پاش از مۆنیتارمایی بەجێهێشتنی وڵاتەکەیان هەزاران ئەفغانی خۆشحاڵ و ئاسوودەن بە گەیشتنیان بە ئەمریکا، بەڵام زۆر کەسان بۆیان دەردەکەوێت کە بۆ ماوەیەکی کاتی ڕێگەیان پێدراوە و ناتوانن نەکار بکەن و نەبخوێنن. کارۆلین پرسیۆتی پێامێری دەنگی ئەمریکا دەڕوانیتە ئەوەی ئەوانەی لە ئەفغانستان گواستراونەتەوە چۆن لە وڵاتێکی بێگانەدا هەڵ دەکەن کە نە هەڵی خوێندنیان هەیە و نەکار. بیبی سارا کەمال bi firoka C-17 ji firokexana Kabul derkeft û tenê gehişte Amerîka. میخوایم که درس بخونم. از دخوازم بردوام بم سر خوێندنê, dixwazim kar bikim, dixwazim min jiyana xwe hebî, bû nimûne bidime xidan otomobîl. Lê rewşa wê wekû koçber rê nade. Li Efganistanê Sara Kemal li qonaxa dumahiyê bû da bibte doktora didana. Lê mana wê li Amerîka demkiye bû dema 2 salan. Rewşa wê berbijare bû wergirtina mafê penaberiyê lê ne penabere û ev e biwata hindê tetin ku ew çi alîkariya wernagirit û nikarit kar bikit yan bişte dibistanê bû dema 2 salan. Bi hezaran Efganî wekû Sarayê ji firokexana Kabul bê belge hatibûn derxistin ku endamên malbatên wan yan welatiyên Emerîkî ne yan di bernamê vîza taybet dane û li ser erdê Amerîka wekû berbijêr bû penaberiyê hatîne qebûl kirin bê berhevkirina xizmetên saxlemiye yan diravî û xwarinê û heta niha çirênînin bibne welatî. Adem Bêt digel bernameyê nêvnetewî ya alîkariya penaberan wekû xwebexş li bingehê Fort Lee ya Virginia kar dikir bû serrastkirina rewşa sedan kesên bêbelge. Ez bawer dikim wê durist be ku hikûmeta Amerîka ji dûrahiya 6,000 mîlan we bîne vir û rê bide we ku hûn kar bikin. Lê ev yek naye kirin. Evê çendê Andrew Arthur ji navenda pêdaçûna koçberan nîgeran dike. Her kesê li vî welatî kar neke, yan dê berê xwe bide karê reş yan jî dê berê xwe bide tawanan da ku li vir bimîne. Waheye çareserî bi diravê federalî bit. Rêveberiya Serok Bidenî daxwaza pitir ji 6 milyar dolaran dikit بۆ پرۆسا بەلگەه و لێکولین و ئاکنجیکردنا ئەفغانیان. راپرسییا رادیۆ NPR دیار دکت کو پرانیا ئەمریکیان پشتەوانên wergirtina ئەفغانیان e. Lê du ji 3 kesan digotin Amerîka nikarit alîkariya penaberên zêdetir biket. Sînatorên Komarî û ji wan a Ryan Johnson dibêjin divê sengî li ser lêkolîna rabirduya wan bête kirin. Renge ew li ser lîsta terorê bin. Hingê dê bibe alozyeke mezin ji ber ku dê mafên wan yên qanûnî li vî welatî hebin. Em dê carekatî vegerin bû Virginia. Ku li dema bîbî Sara Kemal xwe digel jiyananî digel keltûrê Amerîka hîn dikit, hindekên dî dê biryarê din ka kengî û eger dê bi navê Doktora Sara êteban kirin. حکومتا طالبانê li Efganistanê siyaseteke fermî di derbarê mafên jinan yên perwerdekirînê da ragihand. Ev ragihandin hat piştî xwepêşandanên jinan li hin beşê Efganistanê ku tê da berevaniya mafê xwe kirin. Ew mafên ku Talîban ew jê bêpar kiribûn di dema desthilatariya xwe ya berê de.
طالبان روژا یکشەمێ گوت که جن د درسخانەیەن ji zilaman cuda de bi serê xwe girtî dikarin perwerdehiyê bilind berdewam bikin. هر یکم چارەسەری ئەوە کو divê dersxaneyên keç û xurtan cuda be. An jî çareseriya duhemîn ew ku keç û xurt di wextên cuda da herin dibistanê. Çareseriya sêmîn ew ku divê dersxane cuda bibe. Heqanî dibêje hikûmeta İslamiya Talîban ne li dijî perwerdehiyê ku di çarçoveya yasayên İslamî de ye. Lê piştgirên mafê jinan gumanbarin. Her roj em raporta werdgirin ku mafê jinan tê bin pêkirin. Jin nikarin bê zelamê malbatê ji mal derkeve. Di çend parêzgehan destûrîne ku jin kar bike. Navendê parastina jinan, ku xizmetê de jinên robroy tund û tîjiyê ne, hatin êrişkirin. Karbidestana tebên yekbî Davidiyan her wiha dibêje xaniyên bo jinên qurbaniya tund û tijî hemû tijî ne. Hefteya borî li Efxanistanê jin tevlî xwepeşandanên li dijî Talîbanê li Kabûlê bûn. Wezareta Navxweyiya Talîban fermanek derxist ku hemû xwepeşandanan li Efxanistanê bi dawî bin ger xwepeşander destûr wernegirin bo slogan û pankartan. شەوا بوری لە باژارê نیویۆرکê hejmareke mezin dengbêjan û navdarên televîzyon û sînema li ser xalîçeya sor meşiyan û tevlî salvegera heftê û pêncan ya mozexaneya hunera Cilûbergan bûn ku bi navê Met Gala tê nasîn. هەروەها وەکو دی من جەنیفەر لۆپز بە کراسێکی لە دزانی ڕافلۆرین بە سینەکراوەیی دەرکەوت و وپی گۆڵبەرگ بە کراسێکی مۆری ڤالنتینۆ گەیشت ئەو و هونەرمەندی بریتانی کێری مۆڵگن پێکەوە لەگەڵ پیر پاولۆ پیچیلی بەڕێوەبەری ڤالنتینۆ فاشن بۆ کامێرا پۆزیان گرت ئەمە هەنگ و شۆبەری قەدارە بۆ مۆزەخانەی جلوبەر پارە کۆ دەکاتەوە. ئەوە جەنیفەر لۆپز بەو هەنەوە. بەنێ کلیجانی ئەv کۆمبوونین وهایە ناوداران بودەمەکە دەما کۆرۆنایدا gelek kêm bûbû yanî birastiya jî nîşanên wê yekêne jiyan normal dibe û vedigerewek xweş ber ewana bi taybetî jî gelek ew bêjin bend li pêşwan hebûn wan xwe ji bo xwedanî bûn ji bo ku rê li koronayê bigirin vaye vegera wan tê wateye ku jiyan îdî normal dibe. Valla ku bînîman Jennifer Lopez hemîşe ew ciwaniyê latînî tiyaya derkewt. بله بینرین هجا کرد کنکشن ایرو لور بداوی هات تا هفته جارا به سلاوین هفکاری من بریوان یوسفی و روین دوسکی لکنترولی و هفکاری من لور جانی دیلان و من صالح دمی جرج بوا هر شادو بختبر ببینه خوش